Nijang Karbiang long arlo Hongkram Hawara long All Party Hills Leaders Conference asong apan ki kroyara datung methang a kipen asaihem kimi kimrang patang pon pa Messi All Party Hills Leaders Conference mati APHLC asong japo Bikram Hanse arideng pen kangpu pon Non-MP के लिए फरमान APHLC मते All Party Hills Leaders Conference asong pen kache toidun MP candidate jai kathara फरमान Hongkram Hawara long APHLC asaihem kimi kimrang patang pon pa Messi Bikram Hanse arideng pen ingpu piponlo bangso asaihem kangpu pona maya long pen nangan APHLC asongja posongja piatum pen kedanglo APHLC asong aphan ki kroyara datum chitodun si APHLC asong kache pahai chia phan penangan alam kache than paduponlo Bikram Hanse pen pherangkya phan kithan pon thua ting pulote non malom BJP atung vote kerek damchi atowar kavi ong arunodoi amen pensi sarpi maratuma phan vote chorek dam titi bonda me model code of conduct data phike lahaya kam ke claim long lelo bonda BJP atung vote kerek dam atowar kavi ong arunodoi amen pensi sarpi maratuma phan kachetong dam dam lasi non ke radatumta chini lo pot BJP phan jok vek velo APHLC si hypoposi pherangkia thengno along lamthe chepaklang pon party office labangso kangpu program asaisi labangso north hongkram polling station pen deng pon lo sinili phana chahang teng pen nili apor pen nang policy la ingpu pon lo la pen la dak sini do election is sek kaduk kawe ka chingwai chingsaya alam ta meni dum claim pon po MP election ke hai je phan north hongkram la ke heno pik hangjang lo election commission of India pen ta me press release pilo press note ta pied lo je election is sek ke la ke kaduk kawe ta power avelo de power do bom dum anda power avelo jada sai development asai anta ington ernang po power ki doi command lo election commission of India lo la election is sek MP election general election is sek la sila da Karbiang long dai tum ta non general election lo ke la sialang li tum anta power long do tum anta ang hoi ta nong chit alang tum ta power avelo thangta development asai ta thanga claim no lo la support si ili tum Karbiang long tun mas council lo inut AEM lo EMP lo kachi rong PP so cheng dhenta constituency long alang limit thang hadak dam si rat phan ka chong thui orono doya form ke ron non madang fill up du non mat ke long po la person alang li ka chubai sai claim no matadi la so teng pen hala so video a footage sa teng pen APHLC nili tu complaint below returning officer phan DC phan di folong amahala so teng pen atumi ke so cause notice le adlo yem phan la sialang li non court long chaji or nang po copy bo sialang model code of conduct ka wai lead lo di la son thak si alang li tumhala ke BJP along do bom non AEM mat lo lon de la avocat ke claim jam ke ington melo All Party Hills Leaders Conference mati APHLC ke hailo lipute ke chengsia keng kam kachijor ponji lake article 244A lapen keng sanga somen voter list pen kang thana sai deng ponsi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangke claim hai hia kam anta jai kathar claim hai lapen claim popusi asaihem kimi kang puang maya long APHLC asong japo Bikram Hanse pen pachini pon Dongkamukam pen wiki be Karbiang long live